Boa noite, televidente. Bombini. Boa noite, televidente. Bombini. Boa noite, televidente. Bombini. Boa noite, televidente. Bombini. A continuação, Telenotícia. Vivo voor die studio ng di Telaruba, na Pos Chiquito. Feliz noite, televidente. Bombini na Telenotícia. Ito Joebs, 19 de Marta, mita Ivo Yanes. Nos passa mesora para nos titular ng di awe. Ida em Telenotícia, Sua Majestade Rei Willem Alexander visita Aruba recentemente e a participar na cerimônia protocolar riba 18 de março, como também hace recorrido na vários pontos estratégicos onde Aruba e a participar na várias atividades comunitárias. Además, sindicato ng UNI preocupa pa Lady Hoffa a sali protestar durante a cerimônia protocolar, kuray Willem Alexander atende e que deriva e punto que o governante ng mestre respetar lo que pueblo tindibisa promeco tumo desisyon. Também, mas aqui dentro da Telenotícia, nós temos recap com Aruba celebrar o Dia Nacional mais grande que nunca. Público a visitar a atividade relacionada com 18 de março massalmente. Ideia internacional, o presidente interino de Venezuela está anunciando cambio de gabinete executivo do setor de defesa, educação, energia e cultura. E nós começamos agora com a visita real de Sua Majestade Rei Willem Alexander, que chega a Aruba de março noite para uma visita oficial do marco de celebração nacional de grande importância histórica na Aruba. Sua Majestade aterriza no Aeropuerto Internacional Reina Beatrix, ronde 9:19 da noite. Camina la Guardia recebeu oficialmente de Sua Excelência Governador de Aruba, Sr. Juan Alfonso Buchhout e Sra. Hanneke Buchhout Kutze, junto com o primeiro-ministro de Aruba, Sr. Mike Eyman, e Sra. Dina Eyman, conjuntamente com outro representante oficial. A visita toma lugar em ano de grande significado para Aruba, em qual nós comemoramos 50 anos de himno e bandeira e 40 anos de status aparte, marcando-se no momento clave do desenvolvimento político e identidade nacional de nosso país, do Reino Holandês. E por Imaíta Trempang, Aruba preparada para celebrar a fecha especial de 18 de março. Público aglomerado na área de Fort Zoutman e diante do bestuurskantoor passina por mira Sua Majestade Rei Willem Alexander, mas de cerca quanto possível e saúde. Sua Majestade começou dia bastante druk por Imaíta Trempang, caminha a atender a cerimônia protocolar diante do bestuurskantoor, com discurso ng canto, baile e poesia. Nos crew de Team Teleruba staciona a câmara ng tour caminda para mostrar a gente Aruba com nos tour celebrar a ocasião especial do quadro de Aruba su 40 anos de status aparte e 50 anos de himno e bandeira. Bautono ng di emesong coro com a canta Aruba su himno para promebiar 50 anos passar junto com a geração novo, a direção de a condutora emblemático de Aruba, Maybelline Arens Cruz, Aldrich Werleman de Telenotícia, para repassar o melhor momento da cerimônia protocolar riba 18 de março. Sua Majestade Rei Willem Alexander começa seu dia com saludo especial na Senhora Siria Quant, que cumpriu anos riba e fecha especial aqui. Camila entrega a Senhora Quant buquete de flor e a desejar a Senhora Quant hopi anos mais de vida, junto com a família completa que estava presente.
Después, Su Majestad a continuar con encuentro formal con fractievoorzitters de Staten y Consejo de Minister. Durante una conversación informal a tratar temas manera 70 años de estatuto y 40 años de status aparte. La visita a concluir con despedida protocolar y música de patio. E passando do público presente, rei de Holanda inspeciona e militar junto com sua excelência governador de Aruba e assim dirigir na mês para tomar assento para o momento que canta e himno Wilhelmus e Aruba do Chetera. Su Majestad Rei Willem-Alexander, como também primeiro-ministro de Aruba, a dirigir alguma palavra na ocasião especial aqui. Bom dia. Wat is het fijn om terug te zijn op Aruba. Samen vieren we vandaag Dia de Himno y Bandera. Masha pa bien. Ik vind het belangrijk om in uw midden te zijn op deze historische dag. 50 jaar geleden verwelkomde u uw eigen vlag en volkslied. 40 jaar geleden verwierf u de status aparte. En vandaag vieren we onze vriendschap en onze verbondenheid in vrijheid. Aruba is een trots en autonoom land binnen het Koninkrijk. We koesteren onze hechte band. En dat laten we zien, niet alleen vandaag, maar alle dagen. U bekijkt de wereld met een Caribische blik. En dat is van grote waarde voor ons allemaal. Uw inbreng maakt onze gedeelde ervaringswereld groter en onze positie op het wereldtoneel sterker. Het wordt nog wel eens vergeten, maar de westpunt van het Koninkrijk der Nederlanden ligt niet op het strand bij Katzand, maar hier op Aruba, bij Westpunt. Wat een dynamische ontwikkeling heeft uw land doorgemaakt sinds u de status aparte verwierf. Het aantal inwoners groeide met meer dan 60%. De economie onderging een complete transformatie. In plaats van de olieindustrie werd het toerisme de drijvende kracht. Aruba staat alom bekend als open en gastvrij. Een plek om je thuis te voelen. In mijn gesprek met de koning zo net en ook uit zijn toespraak konden wij een gemeenschappelijke uitdaging delen. Een gemeenschappelijke uitdaging dat soms meer lijkt op een luxe probleem. Maar als we het diep bekijken en daarover bezinnen, is het een enorme uitdaging. En ik wil de koning vandaag meegeven dat waar wij hier staan, bestuurskantoor, en die inspiratie kreeg ik net toen wij aan de overkant zaten, is de vraag of Aruba de kracht heeft, de weerbaarheid heeft om op een bepaald moment de lijn te trekken wat het toerisme betekent voor ons land, wat de economische perspectieven zijn van andere ontwikkelingen voor ons land en hoe sterk kunnen wij staan om daarin harmonie te houden. Majesteit, waar wij hier staan is een voorbeeld dat die weerbaarheid bestaat. Want niet lang geleden was er enorme belangstelling en behoefte van die hotel om hier te staan. Mede door die weerbaarheid staan wij vandaag voor het oude monument van het bestuurskantoor, omdat Aruba in die tijd een duidelijke lijn heeft getrokken. Ik hoop dat de huidige generatie en de toekomstige generatie die lijn verder kan trekken, dat openbare ruimtes, groene ruimtes, publieke ruimtes, ruimtes die we nodig hebben om onze identiteit te behouden, om onze kracht van de sociale cohesie en gemeenschapsgin in alle vormen te blijven ondersteunen en te blijven voeden. Ik ben overtuigd dat Aruba ook die kracht heeft. Laten we het samen daarvoor kiezen. Majesteit, ik hoop dat bij de volgende bezoek wij ook bij dit soort momenten kunnen komen waar wij met u kunnen delen hoe Aruba niet alleen op die historische moment van de keuze om dit gebouw te handhaven
en niet te ontwikkelen in een toeristische oord. Dat wij u meer van dat soort plekken kunnen tonen. Amigo lang, masadanki, awe nos celebrar con honor, con orgullo, nos Día Nacional, y para mí, te llename con mi corazón con alegría grande, para mirar el dirigente de nos Música Nacional, ainda dirigir para la señora Maybelline Arns Cruz. Un fuerte aplauso. E ao bada ng di senhora Maybelline tabay décadas atrás a carga a cana conosco de lucha para mantener de nosso coração e candela caliente para sempre nos queda sinti lo que quemen e alma de Aruba. Maybelline, masha danki para estar conosco, nos espera de tempo, hope aya mais e danki na tua talento na musical que está junto cubo. Así que después que el programa cultural con música, baile y poesía. Mi pura intriga, turbi. Minha 13, pavo, te aqui de Boscote. É verdade, curu, fresco foi mi cuero. A mi tabaranca, é massa volcânico na rand de Caribe. Minha reis maneira pedra tirar for de abismo morrar, para duna choco, caseco, e cascabel, santuário. Riba mi lomba, minha carga, é pueblo de Canoa, na Ayo, Casibari, Malmoc e Tanquiflip. Me quer testiguar awe, de viento cu arron, carrasca, cobayaga dembo pecho, e de instrução de profecia, pintada em cueva e riba graf. Marta no Día Nacional. Fiesta nacional de Cunucudico, y nos himno y bandera de Cunucudico. Chorotamos cintura, se acabó Boyongote. Ahueto un día de gozo, Aruba la celebré. Chorotamos cintura, se acabó Boyongote. Ahueto un día de gozo, Aruba la celebré. Chorote, chorote, chorote. Aldrich Werleman, Telenoticia. E durante a visita oficial de Sua Majestade Rei Willem-Alexander, que realizada a geração de 18 de março na Aruba, está incluída também uma visita na nossa irmã Isla Corsou. Esta aqui está em marco de dois momentos históricos importantes para Aruba. Está 40 anos status aparte e 50 anos himno e bandeira nacional. Durante sua estadia, Sua Majestade ha participado em diferentes atividades cultural, institucional e comunitário com enfoque riba identidade nacional, cooperação no reino e desenvolvimento futuro de Aruba. Aldrich Werleman via mais do nosso detalhe. Den carrera de 10 sur de Mainta, Sua Majestade Rei Willem-Alexander ha visitado a piscina olímpico Rolly Beslek, caminda a sostener un encuentro con deportistas y representantes del sector de natación de Aruba. Durante la visita, ha tomado lugar un acto simbólico para marcar inicio de construcción de una piscina nueva de warm-up, colaborado realizado con apoyo de la Federación Internacional de Natación. Deportistas han presentado también demostración cortico de disciplina de natación, resaltando importancia de deporte, talento e infraestructura deportiva para el futuro de Aruba.
Den oranan di merdia, Rei Willem Alexander a visita Marinierskazerne Savaneta caminela subi a bordo di un stationsschip di Marina Real Holandês. Durante un briefing a bordo, apone atención ribe situación geopolítico da região e a rol de defensa holandês den Caribe. Encuentro a enfocar riba seguridad regional e cooperação para o que trata Reino Holandês. Depois, na Surfside Marina, Sua Majestade a participar de uma conversação temática com representantes do governo, setor empresarial, ciência e organização social. Durante o diálogo sobre turismo, o enfoque principal está para lograr um balance entre crescimento econômico e sustentabilidade. Também trata o tema de imigração, incluindo o mercado laboral e integração da sociedade. Rei Willem Alexander a continuar seu programa com visita na Urban Pocket Park, situado na L.G. Smith Boulevard. Aqui ele recebeu uma explicação sobre a iniciativa para mais verde urbano e desenvolvimento sustentável. Durante a atividade, Sua Majestade participou de um acto simbólico de planta um mata nativo conhecido como Palicia Cora, como um sinal de compromisso com a natureza e futuro de Aruba. Também a sostener uma conversação com jovens sobre a participação de um projeto de sustentabilidade. Para clausurar a visita na Aruba, de Sua Majestade a Rei Willem Alexander a visitar Centro de Barrio e Deporte da Cota, a ser reconhecido como Stichting Movimento da Vida, ganador do Prêmio Appeltje van Oranje de ano 2024. A fundação está enfocada em manter adultos maior ativo e socialmente involucrados na comunidade. Durante o encontro, Rei a conversar com voluntários e participantes sobre a importância de atividade social para o bem-estar da comunidade. Depois do encontro e para clausurar o dia, Sua Majestade a recebido uma pergunta de membro do médio Amigo de Aruba de representação de prensa local. Wat waardeert u van het meest van Aruba? En hoe ziet u verdere ontwikkeling van het eiland binnen het Koninkrijk in de komende jaren? Dat is een hele moeilijke vraag, maar ik moet vooral zeggen dat het heel bijzonder was vandaag deze Dia de Himno en Madeira aanwezig te zijn. 50 jaar sinds de vlag en het volkslied, 40 jaar sinds de staatsaparte, 30 jaar sinds de laatste keer dat ik hier was op deze bijzondere dag. En je ziet een zelfverzekerd Aruba, wat kijkt naar de toekomst, het vertrouwen heeft in de toekomst, wat ook de problemen onder ogen ziet. Want het eiland staat natuurlijk onder druk van toerisme. En toerisme is de belangrijkste levensader van het eiland. Maar het eiland heeft ook een prachtige natuur, mooie mensen. En die moeten ook de ruimte krijgen om te blijven groeien. En het begrip wat hier steeds meer ontstaat van de mensen op Aruba, dat ze ook het eiland moeten koesteren. En de natuur moeten koesteren. En moeten zorgen dat dit mooie eiland, dit westelijk deel van ons koninkrijk, een belangrijk deel van ons koninkrijk, op deze manier ook voor de toekomst duurzaam aan toerisme kan blijven doen. Zodat we ook gewoon de mensen die hier wonen ook een kwalitatief goed leven hebben. Depois do programa na Aruba, Rei Willem Alexander a viajar para Curaçao, caminhando a uma visita à noite na lugar cultural de encontro na Willemstad. Durante a reunião, ela sosteneu diálogo com representantes da comunidade local sobre o impacto regional de tensão geopolítico entre América e Venezuela. A visita real de Sua Majestade Rei Willem Alexander está destaca a conexão forte entre Aruba e Reino Holandês, mientras que também te oferece um momento de reflexão sobre a história, identidade nacional e cooperação para o futuro da região. Aldrich Warleman, Telenotícia. E agora nos volve, o sindicato não unia a protestar contra a HOFA no começo da cerimônia protocolar de 18 de março. Também o ministro de Educação explica a situação da International School of Aruba. Nós estamos aqui, Rato. Extensionist Mascara by L'Oreal Paris. Lashes so extended, they look up to 5 millimeters closer to brows. A sculpting comb with magnetic black pigments. Giving extended length, volume, and curl. Extensionist by L'Oreal Paris. You're worth it. Ahina ba ta sintata wara pa servisyo? Bang online, kusitar po porega tuko digital. Bang online, fácil mes. Mita paga mi cuenta, fácil mes. Bang online, para minta para den rey mas. Mi servicio na diseita regla forica.
centavo cuenta. Pay away, paga online, online banking, regla servicio. Aceitar WhatsApp, regla más cosas, aceita kiosk. Hey Roman, nunca mami te para de rey. Van online, fácil mes. Mita paga mi cuenta, fácil mes. Aceitar. Cada tarde la información que realmente te importa tiene un lugar en tu pantalla. En Primera Plana te contamos las noticias que impactan nuestra comunidad, Aruba y el mundo. Historias reales, voces locales y la verdad contada con compromiso. Acompáñanos de lunes a viernes a las 6:30 de la tarde y en sus repeticiones. Porque estar bien informado es el primer paso para crecer juntos. Recientemente houve uma manifestação de descontento contra Rijksweg Hoffa, onde diferentes sindicatos participaram. Sindicato CEPA para exigir respeito para o povo e direito não fundamental. Como também Diego de Cuba, do sindicato, está a informar como Esther Paraqueto e realizar que o Rijksweg nota favorável para Aruba. Nós voltamos aqui como sindicato, como líder sindical, para começar a expressão de nos descontentos para hecho de maneira que nós estamos tratando dentro do processo aqui para começar. Então, sim, nós temos visto como sindicato na nossa pedi Parlamento de Aruba para encontro, assim nós podemos nosso ponto de vista, assim na mês temos visto também que nós amanda nossa posição por escrito. Assim, nos pontos de vista também conheci. Praticamente está começo, nós lo sigue naturalmente que luta aqui na nos lutadores de promover que nós de hopi ainda passar e tempo acaba a de pôr pia hopi duro, hopi pisar para mostrar que o direito de povo para decidir seu próprio destino é direito de princípio fundamental para qual nós queremos também ter ainda e nós para. Chega momento que o sindicato não unir ng mês para demonstrar na mal contento para maneira que o coisa que está indo. E me quer o sindicato não pacificamente está demonstrando e o mensagem me quer me ser por aí chega na Holanda acaba mirando toda a prensa holandesa que tem aqui na rua. A situação aqui está me visa é uma situação muito penosa para nosso país. Caminda que bota entregar a autonomia num preço assim barata. Anto me visa awe 18 de março. 50 anos passados nós inauguramos himno e bandeira, nós celebrando aqui 40 anos de Estado essa parte. Anto o temor que nós temos para toda a luta que a ser riba para nós chegar assim leu vai perder den Rijksweg aqui. Nanta full para nós traço, nanta bisa não por perjudicar o pueblo ni o trabajador, porque nanta sostenernos den a parte que, porque nanta pensa que como país podemos ir adiante, pero não atrás. Dus nanta sostener full autonomia para nós também. Como está bom, nós pedimos também para o grupo, não é demasiado grande, toda a segurança que botem para aí, mas nós temos seguro, mas Schengen aqui não, o qual para nós está importante. Aquele mensagem também está duidelijk. Trobe também para duas coisas, também foi hecho que regla algo que está assunto de país, conforme no estatuto está também assunto de país, finanças públicas está assunto de país, não de reino, e dois com a exigência de agora confirmar também a exigência de Holanda que não, vamos ter de sair para um interesse mais bom e não está no seu lugar, nós temos anos está sendo bom, me tá querer e mas aí no final tu pode bespreekbaar, me tá querer é importante para de parte do nosso governo pôr isso aqui para discutir também e negociar parte aqui onde não está necessário para fazer tudo isso aqui nem tampouco está necessário para pôr condição de interesse mais bom na especificamente Rijksweg.
Recentemente, riba medio ng social para mira hupi reaksyon tocante International School Services ko informa oficialmente ko International School of Aruba los top cultura operación de escola de año escolar 2025 para 2026. Nos telenoticia realizó entrevista con el Ministro de Educación Harleen Cruz relacionada con la situación actual de International School of Aruba y el Ministro de Educación ta indica lo siguiente. Mayang unor International of ISS Qualta e operator di escola lotay back se kami jabiar na ultimo nan tota din reunião se kami nós tem full atenção para a situação se miting ku bisa e mite querer conoscer com informação chega hopilat se ka governo Aruba é uma entidade privada nós tem vários maior nang kuta preocupar arriba a situação diferente maior nang ku quer purba toch garantizar que a União continua com estudo americano dentro do sistema regular que a escola oferece, para o qual está potencial operador novo de escola. A escola mesmo tem várias conversações entre Jabiarna e segundo AUE ainda, com alguns potential partners que colocar ou está interessado para continuar com o programa, mas ele não amanhã nos por dar mais informação arriba aqui. De parte do governo, nós garantizar que nós damos a guia necessário e colaboração necessária e por garantizar que o jovem aqui mucho aqui não lo queda tampoco sin ningún opleiding si é necessário se em caso passa que não logra chegar num operador e mais que claro nós temos que garantizar que o qual que o guarda provee e a qualidade de educação também é bom aunque que queda na discrição para ser uma escola privada nós responsabilidade para dar permisso para não operar e também garantizar se que a segurança está bom e que nós jovens nós muito não está de bom mão e está recebendo estudo a maneira deve ser. Pero na final do dia, amanhã honor, nós temos aspecto que trobe com e nós vamos que está outcomes de desenvolvimento no último dia. Mas segurato televidente, nós temos recap de várias atividades que passa ronde Aruba relacionado com o 18 de março. Team Telenotícia tem a imagem de como o povo de Aruba goza de seu dia nacional. Queda conosco esta back nessa hora. Frisky's World! Yes, let's explore it! Wow, it's made with real salmon! Look what I found! Party mixed cat snacks. There's the delicious taste of the tuna we love! Definitely coming back tomorrow. Frisky's, always more to explore. Wait. Did you see that shine on my hair? With Elvive Glycolic Plus Gloss by L'Oreal Paris with glycolic acid for instant high shine hair. And my hair shines, I shine. Elvive Glycolic Plus Gloss by L'Oreal Paris. They're worth it. Herencia da história, cultura e natureza. Nos grande nanta bina palavra para conta-nos na vida. E barrio na una na lanta, escola com na abai, trabalho com na asi e hopi mais. Tá importante para nós a nossa história, passar que nos está. De onde nós sabim, passina sa na onda nós me se vai. Herencia do nabo é chave de passado e é porta para o futuro. A comunidade Aruba celebra em grande 18 de março e em Quita uma celebração especial. Aruba celebra 40 anos de status à parte e 50 anos de nos himno e bandeira. Diferentes organizações, fundações e centros de bairro a celebrar com orgulho e dia aqui de diferente maneira. Exposição informativo, baile folclórico, como também própria composição dedicada nos himno e bandeira, também ressonada em várias atividades. E não por lagafo diferente tipo de comida criollo, maneira stobá, sopi e também bocaduche. Sena Messi, nosso colega Angie Dirks, junto com o camarógrafo Cornel Jaun, a sobre carretera de Aruba e a visita vários lugares e nós preparar recap com Aruba a celebrar nos dias de himno e bandeira. Feliz dia de nos himno e bandeira e maneira você sabe. A nós de Aruba lo está visitando diferentes centros que têm atividade em conexão com celebração grande
de 50 anos de nós himno e bandeira, como também 40 anos de Estado de Parte, por certo, nós começamos a ver nos promessas stop aqui no Museum of Industry, lá onde o Elmar tem programa totalmente ligado em outro para a família, nós passa e acaba visitar onde é quiosque lá, que tem diferente wega lá para assinar abo, por vir aqui no Museum of Industry e desfrutar. Sonho de capitão perdido en la ola ng grandidad al sin piedad, qué soledad y en gana de dormir, pero queda la andar. Comienzo y mi lugar, sangre humilde, cara pintada, escondida de cueva, un cielo tan nublado, bendición de aguacero, pagué por cosechar. Oh Aruba, tu chitera, tu sonda malanta, tu sonda ma crece. Oh Aruba, tu chitera, tu sonda malanta, tu sonda ma crece. Uno solo te sale de para arriba y baja banda pa' abajo. Isla humilde, estima curumana, estima nos te llama Bonaire y Corsón. Venta arriba, cero colorado, cortando de tiempo nandilado. Cara pinta maninchang, no sa pindi lamang ino lubi de koy mirun. Comienzo y mi lugar, sangre humilde, cara pinta, escondida de cueva, un cielo tan nublado, bendición de aguacero, pagué por cosechar. Oh Aruba, tu chitera, tu sonda malanta, tu sonda ma crece. Oh Aruba, tu chitera, tu sonda malanta, tu sonda ma crece. Luz de caspa apagada em tempo de guerra, para escapar de banco apagada inteira. Rupiano militar, escutar minha bandeira. Não sabe nem nada, te cruza a fronteira. Eu tenho preocupação, nós tá viva bom. Se botem paixão, aqui tem visão. Queda pedir Deus, manda bendição. Proteja-me, está forte maldição. Comienzo e mi lugar, sangue humilde, cara pinta. Escondida de cueva, el cielo está nublado, bendición de aguacero, pagué por cosechar. Sueño de un capitán, perdido en la mar, ola en grandidad, al sin piedad, qué soledad, y en gana de dormir, pero queda la andar. Comienzo y mi lugar, sangre humilde, cara pinta, escondida de cueva, el cielo tan nublado, bendición de aguacero, pagué por cosechar. Oh Aruba, tu chitera, tu sonda malanta, tu sonda ma crece. Oh Aruba, tu chitera, tu sonda malanta, tu sonda ma crece. Uno solo te sale de para arriba y baja banda pa' abajo. Isla humilde, estima curumana, estima nos te llama Bonaire y Corsón. Venta arriba, cero colorado, cortando de tiempo nandilado. Cara pinta maninchang, no sa pindi lamang ino lubi de koy mirun. Comienzo y mi lugar, sangre humilde, cara pinta, escondida de cueva, el cielo tan nublado, bendición de aguacero, pagué por cosechar. Oh Aruba, tu chitera, tu sonda malanta, tu sonda ma crece. Oh Aruba,
tem tempo de guerra pra escapar de bomba com a paga inteira. Rupiano me dar escutar minha bandeira. Não sabe nem nada, tu cruza a fronteira. Eu tenho preocupação, nós tá pipa bom. Se botem paixão, aqui tem visão. Queda pedir Deus, manda bendição. Proteja-me, está forte maldição. Comienzo y mi lugar, sangre humilde, cara pinta. Escondi baúl cueva, el cielo está nublado. Bendición de aguacero, paré por cosechar. Oh Aruba, Ushidera, Chisonda Malanta, Chisonda Macrece. Lo que ha resaltado en la Plaza Status Aparte en Santa Cruz es un mural dedicado a estadista Betico Cruz, una obra creada de artista amando goed gedrag, especialmente para la celebración de Aruba sus 40 años de Status Aparte y 50 años de Himni Bandera. Un público grande a pasa a admirar la obra aquí, como también a sacar un portrait de arte aquí que resalta el carisma de Betico Cruz. Queda pedir Dios, manda bendición, proteja-me, está forte maldición. Comienzo y mi lugar, sangre humilde, cara pinta. Escondi baúl de cueva, el cielo está nublado. Bendición de aguacero, paré por cosechar. Oh Aruba, Ushidera, Chisonda Malanta, Chisonda Macrece. Oh Aruba, Ushidera, Chisonda Malanta, Chisonda Macrece. Para Kabinete Nasional. We have rest in the house. Para 3 diferentes centros de actividad que atenden al evento AOE del cual celebración el 18 de marzo, como estamos 50 años de nuestra bandera y 40 años de nuestra parte. Una vez más, Tomás, con placer para mí aquí con tu sosteniendo a diferentes lugares, bom lugar para tener actividad AOE, por vista así, comunidad de Aruba sale masalmente de familia uniformada también, con uniforme, shirt não aprende diferentes estilos de Aruba e nós chiquitinos também desfrutar AOE para o que escuta é parte de celebração e nós aqui na casa arriba a mim da Angel Delks conjuntamente com o camarógrafo Cornel Jau e de outra oportunidade. Oh Aruba, Ushidera, Chisonda Malanta, Chisonda Cresce. Danke, Angie. Aqui rato do internacional cambio de gabinete na mando na Venezuela. Também a situação no aeroporto na América está crítico. Tu aqui na imagen na caminda. After 40, we need skincare that works as hard as we do. New Triple Power Serum with peptides, hyaluronic acid, and vitamin C visibly reduces wrinkles, firms, and evens tone. New Triple Power Serum by L'Oréal Paris. We're worth it. Y lo que vos sonás, Cabiwa, que aquí te cru de nos mainta, que está así posible para vos televidentes disfrutar de nos mainta.
Siga-nos Tour de Luna, Geração e também de Vierna através de Telearuba, canal G3. Para awe essa que está tour, cuida e curva, cuida e mente e cuida e pensamento. Também ler. O feedback é importante para nós, sério. Conectar conosco riba nos plataforma de social media, like nos FB page, subscribe riba YouTube e bisa nos kiko bota gusta e kiko abu kiruak. E no segmento internacional, a Copa do Mundo de Clássico de Beisebol que Venezuela gana chega Miraflores, como também o presidente interino de Venezuela, Delcy Rodríguez, aqui também o ministro de Defensa General de Venezuela, Vladimir Padrino López, fora de sua posição. E o aeroporto de Merca está passando de uma situação crítica e com retraso, isso aqui para motivo de cierre parcial do governo americano. Fabiola Ángela Hernández tem o seguinte detalhe. Encontramos en el Palacio de Miraflores porque hace pocos momentos llegó hasta este lugar la Copa Mundial del Clásico Mundial de Béisbol, luego de obtener en triunfo Venezuela sobre Estados Unidos. Debemos decir que hoy ha sido un día de noticias importantes porque Delcy Rodríguez, presidenta encargada del país, ha sustituido al principal titular castrense, al ministro de la Defensa General Vladimir Padrino López, después de casi 12 años en este cargo, y ha colocado allí al general Gustavo González López, quien asume estas funciones luego de ser el jefe de la Casa de Honor Presidencial, que había sido designado por Delcy Rodríguez justamente después del 3 de enero, lo que indica que es una persona muy cercana a la presidenta encargada del país. Hay muchas denuncias contra Gustavo González López, no solamente en la Corte Penal Internacional, sino también está sancionado por los Estados Unidos. Las denuncias de víctimas por supuestos tratos crueles e inhumanos mientras ejerció como director del Servicio Bolivariano de Inteligencia SEBIN, también ocupó comandante de la Guardia Nacional Bolivariana y fue ministro de Interior y Justicia. Es por ahora la información. Hubo otros cargos, también en energía eléctrica, hubo cargos en el Ministerio del Trabajo, cambios en el Ministerio del Trabajo y en otras de las carteras ministeriales. Prácticamente 6 cambios hizo Delcy Rodríguez en el día de hoy a través de sus redes sociales. Esta es una de 5 puntos que hay de acceso en el aeropuerto de Atlanta. Generalmente esta fila desde este punto se tardaría unos 15 minutos, están diciendo que son 30 minutos. Está al lado de lo que es la zona principal, son 17 puertas de seguridad donde están los detectores de metales, donde te revisan las maletas. Pueden ver que hay muchos espacios que están vacíos, que toda la concentración de los pasajeros que están llegando están solamente de un lado. El tiempo de espera es de 95 minutos. ¿Cuál es el problema? Que el 30% de los trabajadores de seguridad, la gente que revisa las maletas, que monitorean los equipos para buscar cosas en las maletas, no se reportaron a trabajar. Esto a consecuencia del cierre parcial, no les están pagando. Hemos estado aquí en días cuando la fila excede este punto y aún así se mueve rápido porque está la capacidad de que la gente se movilice. En esta ocasión son más restringidas, hay menos personas, hay menos opciones, entonces la espera es mucho más larga. Esto es algo que se repite en otros aeropuertos. Houston también reportó esperas de hasta 2 horas este miércoles, complicando la situación. Hubo un apagón en el aeropuerto de Denver que también cerró a ese aeropuerto. Los aviones estaban en las pistas que no se podían mover porque no había cómo ayudarlos. Es de que hay mucha frustración. La gente con la que hemos platicado, la mayoría de ellos dicen que entre 3 y 4 horas de anticipación llegaron para estar a sus vuelos. Hay algunos que dijeron que no pasaba nada y estarán sudando lo que está sucediendo. Esto es algo que no se espera se mejore.
estamos a punto de llegar al tiempo de vacaciones de Semana Santa, de Spring Break, como se conoce en Estados Unidos. Y este es uno de los aeropuertos que va a recibir a miles de viajeros por a la Copa del Mundo. Así es de que todo esto son temas de preocupación. Ahora es no solamente para las personas que no están recibiendo su salario, pero las personas que quieren llegar a sus destinos. Essa aqui é a turma Telenotícia. Boa noite, seguida em sintonia de Telearuba para a melhor programação. Nos quer acordar turnos televidentes, com turnos conteúdo, arriba nas plataformas social, maneira Facebook, Instagram, como também nas páginas de YouTube. E agora visitar nossa página website, telearuba.aw, para se mirar nos últimas notícias, como também o show que está on demand. E para qualquer sugerência, pode mensagem ou chat conosco via o WhatsApp icon arriba em website. Passa uma feliz noite, até outro dia. Até amanhã, Kujinski.